Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Reng opinyon na ring bisita kay tutuking programa, alin na la opinyon ni Miki Bandi at pamuntok ning istasyong iti. Mabiyasa tamo sanang sumuring niya masamas. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo. Pampanga, Pampanga, anak pong kanyaman ketikem Pampanga, anak katamo pong Kasuelo, lakwas na po keng makaniting oras at intamong pamitalamitam, king amanong si Swan. Nanano kayo po kanyan makiabi kayo king kaya kaming kwentuhan. Anong gagawin nyo? Yan, ano? Mamang kayo? O magpainawa kayo kanyan? Makanyaman, ano bayaran nyo kami? Kenny, ala ko po kay Senado. Malbi ko po gini keng CLTV 36. Live tamo po keng official page ng CLTV 36. Yapit po yung CLTV 36 official. And live tamo naman po keng kakatamang YouTube channel CLTV 36 official. Yamu naman po. Nano pata? Siyempre, ingamanong si Swan ang po ing kulturang Kapampangan. Ing kakatamang gambulan ang pong pagmasabalan. Ngening aldoning Miyerkules. Nano yan? 11. 11 ning Oktubre. Pwede mo ko pandakpan ngayon. Ano nga kayo ba? Digso na akong A11. Aro, no, ko po mga basta ka rin tala panalbeta mo. O pureng balita po kaya tilabuad Kapampangan, ing ibiyemi po kaya kayong Jody Burr, ngening Aldo. Inya, magkiabi kayo po kaya kaming kwentuhan, magpa-shoutout kayo po na, mag-comment kayo. Baka tabaluming atso kayo ken, kaya beda kayo. I-check kaya po yung kaya kaming Facebook page na ken CLTV. Balo ko makapost po ganitong kaya katamong question of the week. Mag-comment ko po ka rin. Lawin niya po ka rin. Siyempre, ulitan kaya po pota. Kasi ngeni, dem pa mong bida. Uunahan ko no, dem bida tamo kasi marakalaring bida tamo. Ngening adong ini pota, mayaring oras tamo, etapa mayaring karen bida tamo. Go ahead karen bida, pato, tanala! Yan, deng mag-birthday. Ngening Aldo, nino rin. Deng magpapansit. Magpa-Shanghai Jody Burr, paborito mo. No, Karina la, bata lang akit ay tsura. Lawentano mo. Aliwala kasi mag-birthday din Kapampangan. Ano yan? Ay! Makaganang mag-greet. Happy birthday, Ma'am Mary Ann Santiago Gana. Ya po ang sales head kini pong CLTV 36. Ma'am Ann, Ma'am MSG. Yan. Nanungatin po to, Ma'am MSG! Nanuing pasara mo? Coffee Bean and Tea Leaf, Pancake House, then sauce, ma'am. Anything. Happy birthday kaya ka. Pasaraan ni CLTV, takikita na ka rin. Takikita ka rin. Wishing you good health, dakala blessings, bakantang ating kampamayad, kimpanlibre mo, kami ken CLTV po. Happy birthday! Ma'am Mary Ann Santiago Gana. O yan, happy birthday. Ang balamay mo kayo nga sabihin. Boy, may takutan ko. Ay, happy wow. birthday po! King, matapang Matapang. yan. Layan takot ni. Layan takot. Layan takot. Happy birthday po, Miss Agnes Sanchez Tapang. Emo ako kutang at sing malago. Metong niya ka rin #1 fans ko. Dakala rin #1 fans ko rin. Ate Agnes, dakal salamat kay kaya akong support ng kaya katawang programa. Happy birthday! Agnes Sanchez Tapang, noting sobrang Shanghai. Ang popang pansit. Kanang bala. Baka naman.
Ayan! Ay! Jody Burr, sige. Happy birthday. Tita Chato Paret. Tita Chato, happy birthday. Balo ko kay Mira sa niyang doon kay kapanganakan, kay Baitan niyang Domingo. Pero makanyan man, wishing you good health, good health, good health. At sikan niya pa sana. Sikan niyang sikan, kay kayong negosyo. And nung kating sobra, tita, balo mo na yung gawan, balutin mo ako. Pero kasi, o talapang magpa. pero balo mo, Miyerkules na ngayon, Domingo pa yung birthday ng Meli, Trugo, Tita Chato, pero happy birthday po kay kayo. O yan. Kakulangan ding pag-greeting sa rin. Sige. Kakulangan. Happy birthday, Alan Gonda. Wow, ang gundo. Oh, ang ganda ng birthday ni Alan. Si Alan ay nasa States ngayon. Siya po isa sa aking mga kaibigan. Sana'y maging masaya ang iyong kaarawan ngayong araw na ito, Alan. Kasama ang iyong buong pamilya. Lahat sa ng iyong birthday wishes ay matupad. Happy birthday, Alan Gonda. Atin pa. Oh. Ege pwedeng kalingman ni. Pisan kay ni. Okay na. Ay, nakiman minalahot itsura ng pisan ko. Lawen me. Kay nang kasingawas ka na, Arabic Prince. Our person, Arabic look yan. Oh. Happy birthday, Jeffrey Gamboa. Wishing you good health mo naman. And siyempre, kapal kasikanan, kabulasan keng kang pamilya. Happy birthday, Jeffoy! O yan. Ay, kanakulangan degree. Happy birthday, Engineer Erwin and Ma'am Agnes Kiambao. Mito kila pala birthday ding Misawa lang. ding miyasawa nga rin, ding mikalago da rin. Siyempre, lalo pa sanang minono, in kaya kayong pamiyabe yung miyasawa. And gana sanang birthday wishes you. Matupad nga sana ita. And balo, manyaman na naman mag-birthday din. Kaya kayo nang happy birthday kaya kayo, Sir Erwin and Ma'am Agnes. Charan! Oh, tauli niya ini. Oh, Ini kasi, inaanak ke. Inaanak ke ini. Alam mo na, ko pwedeng i-grade din. At sing malago. teka listahan. Potarogo, manyingila. Happy birthday, son. Andre Singyan. Itatang mo nan din, sinatke, manyad kong picture mo. Pero sabi na nung alaka no, pwede na kanong itang picture na, yung padala na. Uling ka, makanyan man, mag-aral kang masalese. Anong mag-girlfriend ka? Ali ka pa, pagkapusan ni tatang mo, and siyempre wishing for your good health, and be a good boy, and sana dagol kang ating takot kay Diyos. So yan, happy birthday, son Andre Singyan. Ika naman, natsing malago! Ating bahayan. Ay, ni. Oh. Malyari nga kaya naman ni Grit ini. Happy birthday, Ma'am Edlin Puertes Ruegas. Metong nga kareng teachers miyan kay Kupang Elementary School. Ayan, kalagwe ng Ma'am Edlin. Mita was kurugo kay kakagreeting sa... Ilan na kagreet ko kay happy birthday rin. Na, mita was kurugo Ay, ay. ni. Happy birthday also to Gianna Nicole Santos. Ayan, masayahing bata Ay, yun. wala mo naman, no? Obvious na obvious. Kaya sana dala ng dagoling makanya na outlook kay date ang masaya. Itang buri mong toy, sana ibede kaya ka ngayon yung birthday. May kompromiso lang yata ng pengalan. Oo. Mami, sabi na po nga, koyang pogi. Ay, kaya kayo na po dapat manibat ta. Diyan nyo kong piyalungan. Next birthday celebrant! Karakadara yung birthday greeting sa mo. Ayan, taga kaya kami naman yan. Inanang Lina, salak ng Lina. Happy birthday, malapit yaw yung balem mo kaya kami. Inya ayat chamo rin Shanghai, ang pong pansit. Maninaya kaming kapitan. Timpa? Ay, hindi tayo pwedeng ngekaling manini. Correct. Ma'am Myra Lopez na po ng Holy Angel University Center for Compound Studies. Matang yan po yan kareng sasahop kaya katamo kayong CLTV 36. Bakantang aso pandako po ayaw seda kayo. Kimpamang gambol na po ning amanong sison. Ma'am Myra, happy birthday po kaya kayo. Sana masaya po yung kaya kayong birthday celebration. Kaya bayin kaya kayong pamilya. Po rin kaya kayong talapag-obra king CKS.
Puitsa. Puitsa, mayari mo. Oo, may-ari na. Kada siguro kakata. Ali, bali po, kailangan nila pong ipakit deng Margaret. Ali mo po uling na ba, laki kami. Reng aliwa po ka rin lang kaya katamong avid viewers ne po. Wow. Para laro po rin. Uling laganas mi pong panagkat nung ating kayong buring i-greet, nung ating kayong buring payabot a mensahe, nanupata, makabuklat ya po kaya kayo. Birthday, binyag, debut, kasal, nano yaman po yung i-greet hanggang happy anniversary, happy viewing. Ilabas mila puran na Yan, bayan wag. mayaring kakatamang O programa. Jody Baray, nene. O tintampong Manalbe, watching from UAE here in Al Ain, Abu Dhabi. Miss Kay Magat. Wow, Miss Kay, thank you for Manalbeya. watching po kaya kayo. Kaya binapunin kaya kayong pamilya. Pero ang yan kalupan nga banggit ko nandin nano yawaring kaya katamang question of the week. Basan ko Oo, basan Nano mo yung apag maragul ning kaya kayong bala ng ponsulad, panagkat niya pong i-comment sa ini kayong kaya katamong Facebook Live. Baka taaba sa talo. Okay, dyan na Jody Bar, ating Kenny, ating message Kenny. I-Richard Pableo Bolar nga na happy na. Yung baro nung ating ang papag-greet. Oh, Ali, happy ya. Happy ya siguro. Happy ya karatang karakalyo greetings. Happy ya karatang Nano pa tayo? makiyagum ya karatang Mickey happy birthday ngayon yung kaurasan na ini. O yan, o hindi na. Magobrata na po. Ay, magobrata na. Magobrat- Isundo tayo pa, magobra na po. O hindi na po rin, balitang balen. Balita, Ketty, Labuad, Kapampangan. Pag masosyane po ngeni, king University of the Assumption king syudad na ning San Fernando, Pampanga, inkarelang Journalism Week, ami kitemang Voices of Truth, Navigating the Fourth Perspective. Pauli na po nini, may akong biraya po, ang CLTV 36 bang idake kareng estudyante ning karelang AB Communication Program, inke balwanan ning kaya katamong department, tungkol keng masaleseng pamanyuring balita. O ining report, Alben tayo. Meto nga seminaring mi down king University of the Assumption king syudad na ning San Fernando, Pampanga ngening Martes, October 10. Kasabi na ning pamagumpisa na ning karelang Journalism Week ami kitemang Voices of Truth, Navigating the Fourth Perspective. Nasa na ning seminar ami ragdagan lakebalwan deng AB Communication students tungkol king pamagsuri kareng impormasyon na karelang akakit kareng miyayaliwang media platforms. Para kareng kakong ABCom students, ma-equip la kayong broadcasting and journalism. Not just that, to be ethical kayong work da in the future. And not just that too, maging effective and efficient la being a broadcaster and a journalist in the future. Tinago niya yung kaya kayong talasuyo, Felix Barrios, kaya ba yung metong pantalasuyo ay Paulo G. Santos. Keti, dinakemi ka rin estudyante yung kaya kaming kebalwan, pangaras kayong obra kay media. Alam kung pwede na kayong gumawa ng craft ninyo. Kilalanan na kayo rening para halata. Antinemang homecoming ini kang Paulo G. Santos, uling graduate siya kayong UA, yung kaya kayong talasuyo. Agpangpakin chairperson na ng AB Communications program na ng eskwela ay Miss Arlene David. Masayaya, patse magbalik laking eskwela ring dati ng estudyante para idake ang karelang kebalwan. Kanya man po yung pakiramdam. I'm proud of my students. Then akong naging graduates keni. Uling ngeni, ilan ng mga miyang learnings kareng ABCom students keni UA. Samantala, maragul nemang kanusaw ping meging seminar ka rin tinago na estudyante, bang lakwas lang medinan malalama pamanintindi kayong media. Sabi ko naman po na talagang asaw panda ko po na maging equipped in the future. With social media po, atin po kasing lalaganap na fake news, makanyan. So kumbaga, bilang com student po kay UA, parang part po kana ko na kailangan I should fight for the spread of fake news po, makanyan. Kailangan pong labanan nito. Ako po, kaya kayong talasuyo, Felix Kapati Barrios, ating pusong makabalen.
fairness naman, Jody Bird, dakal din naman ka rin magobra tam talaga kay CLTV 36. Ing many bat kay University of the Assumption. Nga ako naman yung pong CLTV 36 talagang makabuklat sa po karing miyayaliwang eskwela, keti po labod Kapampangan. Bisa pong manyad saup at kami po, open kami, agkatso kami, sumulat kayo. And willing kami pong i-impart kayo retang kaming kebalwan, kaya pong pamanyulat, broadcasting, journalism, and siyempre impong katamong kampanya, advocacy laban po keng fake news. Yes, at tingkas ang tinga na Jody Bernini na isingit kaya bayo yung tutukita ang balita. Kasi ganita minunang panaunan niya nga alapang CLTV 36 apong local TV station. Retaro kung magal tamong ABCOM nakasakiting competition kay Manila. Naman. Pero ngayon balami ka karakala, uling ikit da, yung opportunity bubuklaan na ning dareng local TV station, kalupa na ning CLTV 36. O yan po, para kang kakatang tutuking balita, o yun na po na inamuyot no ning istorya na Ambeth Ocampo, ring kakatamong kabale na pakiintindyan ing kasalesayan bang nakanumi pa si Baywan itang masanting ame nga palyari kang kakatamong bangsa. Pasalamat naman ni Ocampo para kang galal, kayang ikwanti mong metong kareng most outstanding Minalenyo awardees ngening banwa. Mamalitay Arlene Salonga. I accept the award not just for myself but for my parents, uncles, aunties, and my cousins who are also co-millennials. Thank you. Reni nga manong inagkas ng Professor Ambeth Ocampo antimong pasalamat para kang kayang ikuang galala metong kareng most outstanding Minalenyo awardees nganing 2023. Metong yang historian, author at profesor keng Ateneo de Manila University E. Ocampo. Kim pamitalamitam na ning CLTV 36 News kang Ocampo, peliwanag na nining ulagan na ning pakintindihan niyang kasalasayan. Dapat tamo naman kanong mabiyasa ka rin mga palyarian niya milabas sa panahon, bang kanita lakwas tamo nga sama sing kaya katamong pamagdesisyon. Okay. Kailangan pagpatuloy ang hindi lang pagsaliksik pero pag-unawa ng kasaysayan. So I'd like to think na kung aalamin ninyo at uunawain natin ang ating kasaysayan, pag nagbasa tayo ng dyaryo ngayon, makikita natin hindi para tayo nagbabasa lang ng nakaraan. Hindi nag-uulit ang kasaysayan, tayo ang nag-uulit ng kasaysayan. Kaya kailangan natin itong alamin. Agpang kang minalim tourism officer ay Architect Romel Tubig, tubo yung Barangay San Nicolas kay minali ning tatang ng Ocampo at proud lakano ka rin mipumpunan na ning matenakandang kabalen. Balang akakit ni Ambeth Ocampo, we want him to be remembered na tao yung minali. Agpang Mayor Philip, mamayagpagya keng national stage, even international stage. At we considered him as the best historian regarding kang Rizal. So many kwaneng galal Presidential Merit Awards, many kwaneng MOCA, many kwanya na mga citations kay ngaluwang bansa. Pero kay kaming balen na kung no ka rin tuturing niyang anak, pameni ko ang award. Kaya Bay Felix Barrios, ako po yung kaya kayong talasuyo, Arlen Salonga, ating pusong makabalen. Kasanting ng itang amano ng Ambeth Ocampo, lakwas na para ka rin kayo nakanyini kay kasalungsungan ni Jody. Kasi siyempre, karang may labasan ng panahon kasi, usually, karendamong libro ababalo in kasalesayan. Kaya ba't minsan may sasabutan pang misinformation, Yes, correct. ang pang disinformation, in totoong milyaring kasalesayan kaya Pilipinas. Ngayon, ilang gagambol, ilang susulong, di Ambeth Ocampo, di An Alfonso, ding matenakan ng Yes. Kapampangan din, bakantang rin kaya nakanta mo, muntaketang mobile legends, o nano mga, ako naman sabihin na ela importante, pero sana mi-focus mo naman karetang bagi ang makasawap karela at makasawap kayong paminunan ng kaya katamong komunidad. Yes. Dakala salamat po karang historians tamo. Kasi kasalesayan, maka-learn ta, mababiyasa tamo po ketang kasalesayan na dadake-dake katamo through their research and books ne po. O yan, yung kaya katampong taong limbalita, kasanting mo naman. Top 3 po, Aldrich Carl Pineda Galang, September 2023, licensure examination for certified
public accountants. Kaya rin ang menikwang 90.33 Jody katas na ning kayang rating. May graduate kay Galang Kingdon Honorio Ventura State University o DAPSU anya pa mo pong Setyembre. Base king datos ng Professional Regulation Commission 8,734 lareng taking CPA LE at 2,740 ka rin nireng ni pasaray karitak damo. Wapit. Samantala, base naman king post na ning official student publication in DAPSU at The Industrialist, minuna na yung mig-viral igalang anyang may benggit na yung article 1156 king graduation speech na mupin, in kayang sinabi according to article 1156, an obligation is juridical necessity to give, to do, and I love you too. Amig patula ka rin kayang batchmates. O yan, congratulations ka rin pamilya ng Carl. And syempre, puri na po sabihan yan, dem po kaya katamong educational institutions kaya Yep. po Pampanga at parla po kareng miyayaliwa pang pamantasan at sukeng kiluwal na po ning Pampanga. Dati kasi in DAPSU, pilelele de adya mo yan, dergo papansinan, pero ngeni, mag-produce niya pong top-notchers in Don Honorio Ventura State University. Congratulations po kareng mamuntukan na ning eskwela, kang kareng pengarin ng Aldrich, and siyempre Aldrich, palagi ako dakal mamahaw kanyang keka. Magobra na keka, Aldrich! 3.33, Jody Bar, yak siguro mag-exam ka rin, tamon 33 ka na. Okay po, karenge gana-gana pong mi pasar keng CPA licensure examination, kabalentaman at kaya mabilog ang Pilipinas. Congratulations po kaya kayo, idol da kayo. Uling apin diyan, yung kanakong Waterloo numbers. Kasi ding numbers, di takla mo rin, 0 to 9 la rin. Mas masakat la rin susulat. Bakit? 26 na rin, pi-jumble-jumble. 26 la, A, B, C, D, F, J, J, Wapi naman. O sige, Jody Bar, bayo ka mag-acrobatic. Eko, pumamo ka king pamanal, be. Uling ating kaming party with a purpose. Pisabyan po, kaya niking kaya katamong programa. Isipan nyo na po, mag-enjoy na ka, makasaob ka pa. Nung makanan yan, pupalag pa sa king pa, magbalik ning Nanupata! Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Is ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga. Para sa katotohanan, para sa taong bayan. Pera nga landir ning kaya katamong ka-partner ing Agri-TV Central Luzon, a most development-oriented livelihood program. Ito po ay magsisilbing inspirasyon para mas pagbutihin pa namin ang Agri-TV Central Luzon upang mas marami pang mga magsasaka ang mabigyan ng pagkilala. Karangalan kay kami na adake miyay pamagkilala ngay ni. Dakala salamat! Ibating CLTV 36, pusong makabalin!
palakasin pa ang pananampalataya sa pag-aaral sa salita ng Diyos. Dito lamang sa Men of Light. I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Magbalik po yung kaya kayong programang nanupata. Ating kami pong panayan mag-comment o mag-message. Aldol-dola po dating mag-comment din. Uy, ako balo po takigisa na ano pong asan. Aluluto. Kaya po yan po mag-comment ngeni. Pero balo yun po, akit siya pangabagya. Ingka na ako pong kayabe, na iatsing malagu, sinolo no po rengges. Sinolo no po. Na ako buburing, mapakyaben ka rengges. Akit siya po kanyan. Sige, pakilala mo no rengge, katamo po pagkwentuhan ngeni atsing malago. Koyeng Joding masanting ne, kada po makanyan. Migagana ka ako mo, nung di nanda kang metong Ken. Wata mi champion. Ali, pero lawen nyo ne, lawen nyo. IYJ sagli. IYJ saguli. Lenyo, baro yung lamang nyarugong metong diluing kaya katao. Kawang, balo yo, mi pa-exercise siya mo iding-dong dantes. Ay ne. May pabranding Marian, sir. Oy tapin. Pakilala mo na lahat sing Malagore, bisita tamo. Okay. Balo yun po. Balo ko excited kayo kayong kakatamo kwentuhan. Huling nga ako excited kaming Jody. Huling ini party. Wow! With Kalambata panahon na lang purpose. party. Ayan. Ngayon ni Atina. Wow, Nalyari wakabalan na. Atin niya pong kabaldugan ining marapat Anepo Music Festival. Fiestaval ngayon Banwa, king siyudad ng Angeles. Bampi sabihin nga, nakakayabe tala po yan. Ikit yun Sir Chito Gomez, ang marketing head na ning Juan Dine Pumuseno Sons Incorporated. Sige, shout out na kasi. Ay, shout out po sa mga fans ko. Ay, hindi, joke na po. Ala siguro. Ayun po, magandang ano na. Sige. Good afternoon na po. Yun. Okay. Baka may shout out. Kasi Sige. malagad ka mo to TV. Uy, ika. Ayal benda ka. Shoutout kaya po akong bangalagong ima. Yan. Kita ko. Artista na ako. Nilagay mother, syempre kanya shout out nilagay. Kay Mami Rose Suarez. Oy, Marian, may greet ni Marian. Kaya po, busy. Busy ay Marian. Ay, tama. O yan, kayabe, tane mo naman. Guest ko actually, keng nanu pa taing metong tampang kakakwentuhan ngening Aldo. No, haringay tang kaya nga kompletong lagyo. Uli nga tatandaan kay talaga. Amy Tanueco, yan, Fernando, yan pong corporate brand strategies na ning Juan Dine Pumuseno Sons Incorporated. Ay natatandaan din, siguro rin kaya katamong malbeyay tang magdalang sign language interpreter kayang graduation message. Ole nyo na, ngini. May guest niya naman. Luwa talaga rin artista. Nanungari ba sabihan tamo nga ni Atsing Malago karketang gawan Tang Nepo Music Fiesta Val. Keta na ako mong fiesta. Makipamiesta ako. Mali nga isip mo kay fiesta. Nano yan? Ano ba yung fiesta? Sige. Sige, Sir Chito. Sabihan mo na, nano ining Nepo Music Festival, bakit tayo pa mga ningaisip ng Jody? Kaya po yung Nepo Music Festival. Sabi tama po, party with the purpose. Yeah. So, kaya Music Festival po, we feature po ng ring the best na ning OPM scene. Both national tsaka local po. So, itapin po, Chula po Sponge Cola, yan, Remayonnaise, Barbie Almalibis, Adi. At so po, nino pa kasi, Alos ka panaunan mo lareta. Waring sinabi ko pin. For ating tamo pong Aduang Aldo for the Music Festival. Bali Day 1, at po Adi, Al James, The Ones, Sunkissed Lola, Ikiyo, Ampoy DJ Ron Po with MC Boo,
For the front acts po, atin tamo pong homegrown artist. Siyempre, pag maragultala po rin Ay, Kapampangan naman, of musicians course, yes. tamo. At po Gabe Pineda, DJ Ron Canlas with MC Kido, ampo papuing The Quad Collective. Ay, King D2. King dito po rin kay Rapid 5, ri Ben Viola, ri DJ Gianni Nagyat po MC Kido rin po. Apo, rin Kapampangan artista. Pero balo yun po, yung metong mingkayabe, Kenny, mag-expect ka sana nung at ay Frank Sinatra kasi balok meten ita rin bravo. Ilalo rin naman. Otro ko, di ka. O dito rin pahitanan mo. Ma'am Amy, nanong sangkan ot atintamong fiesta ba? Punot dulo na po niyan is... Punot dulo na ba? Ay, so to speak. Bisa kami pong makasaop king mismong Angeles. Okay. Angeles community makagawa tamo pong tradisyon na apag maragul tamo. Okay. Sir Chito, bisa kang mag-add. Well, actually po, magdadek po magkwentong bagya. Wow! Kasi din yung kwento niya. Hanggang yung bagya. Hanggang yung bagya. Dagdagan me. Sige, go! Kasi po kaya po ini actually vision niya po ng Presidente ni Sir Rick. Parang it's something na Rick, sige, kompleto mo Sir Rick Wilkerson po, yung kayong president niya po. Vision na po is to create new traditions na maging proud niya po yung Angileño. Okay. So, timo po, atin tayo po tigtigan tiarakan for October. Since Fiesta, gagawin niya po yung Fiesta month. So, balaan po pag inisip niyo po na, kuwari po, taga-aliwa kayo pong lugar, kuwari, NCR, San Fernando, makanya. Nano kayang gawan tamo, October? Noon ta pwedeng munta. So, burimi pong sopan sa aning Angeles community, munta ta Angeles. Wow. Balibang TTKD, every week ka rin tamo. O, tentaring NMF niya, ito na Nepo Music Festival. Tapos next week, TTKD tamo. Tapos next week, karang other, kaya pa po, events na po ng Angeles for the fiesta. So, bala mo, month-long, ya po yung yung celebration for Angeles. So, ito po yung Peka Vision, is to create something na Angeleños will be proud of. Na, aliwa mo itang usual, ne? Opo. Ay usual mararapat itang paintong ulan na susulong na mo ng gobyerno, ne? Ang po rin aliwang private sector. In JDN Sons, ne? Ingen ni ilang gagawang aliwapang paralan bakit ang makilala yung Angeles, mga taya. Kaya pin po kay Fiesta Valya, kasi fiestang naval. Okay. At hindi palang buri sabyan, kaya Fiesta Val. Opo. Yes. And I believe, Amy, aliya mo a music, a festival talaga. Ating pang other activities inside this festival, di ba? Siyempre, mawala yung pamangan pag fiesta. Ay, ating nga pala. Nagkamali ko, Jody Moore. Siyempre, dakal tamo pong concessionaires, kanya. At panganyan, bigla akong sinakit buntok din daw kayo pamangan. Sige, Amy, go. Ugto na pa mo. Wapi, sakto po ugtuan. Sige. Ay, tapo, maliban keng kareng musicians tamo, atin pong pamangan, syempre, erin po mawalay reng activities or pwede tamo pong manyalong. Wow. Ay ta. Atin tamo pong inflatables, pero wala po panganak, so adults can play them too. Okay, sige. Tapos ating nga yung Pyro Fest? Syempre, mawala yung fireworks pagkay, pag piyesta. Pero yung buri kong kutang, detang pamangan. Pamangan eh. Pabalikan. Ito mo yung mixtape, ang pamangan. Wait, siyempre, makanano yatin bang booths? Nano lareng i-present tamo, local dishes la, or ating na kayong kingwang miyayaliwang concessionaires, kening food part na ning Fiesta Val? Actually, miyaliwa-liwa na po. Balamit sa convergence of dishes, ne. Atin tamo pong, actually, El Espanyol is one. Atin tamong Spanish, atin tamong Kapampangan, atin tamong American, ating mag-burgers. So, Ibaya. So, kayo po, diyang na ano pong sigurong favorite food mo, sir? Atsungang ka rin, sir. Ito. Buriki. Happy Fiesta, sir. Happy Fiesta. Pero, Hindi lindatang kita bilang. pero, for the sake of kayo mo, discussion po taring kakatamong talapanalbe, ninuwari rin JDN Sons, ne? Amy, ninuwari deta, at bak na mo, pag masabalan ding Angeles. Usually kasi, kukutan na ninumong organizer, ninumong makanyan, siyempre, ay kasanting na nine, o tayo isip na ng JDN, ninuwari ding JDN Sons, Amy. Nung baluya po yung Nepo Mall, yung Nepo Mart, yung New Point na po yung The Quad. Okay. Yung mother company na po niyan, yung JDN po. Okay. So, i-Nepo Mall pa mo po yung March,
20th anniversary niya. So for Okay. 20 years, it's been serving the Angeles community. Actually, Nano pa mo yung Nepo Mart? Pila ng years? Yung Nepo Mart, sir, 55 years siya this year. Kapit ng dekada. Wow, huli Ma- nga ako may garal ko huli balo kay Nepo. Kaya tang traditions from past, present, and future, at yun na po yung JDN. O sige. Ako ba nung sininyal na ba'y... Aliya pa, tinda pa kanong 4 minuto Okay. para kaning balo. Iring sana yung kutang ko. Siyempre, diyan ko lang medyo masakit ako tang Denny. Aro, Diyos ka. Ali, ay ne. Abanggit so kasi miyayali wano ring activities na gawa na ng GDN kareng may kalabasan ng banwa. Nanulareta nung ngatandanan niya. Anyone can answer for the two of you. Dawenta mo pen nung ila makiyagom la karetang activities sa ng JDN. Magobra la JDN ngayon. Naon nanaring mo yung alabasan. Yan, sabihan ko niya itang, peka mo muna akong project. Yan! Yung Milyaria po yun yung August 2. Okay. Yang din tang lapureng The Whiff and Poofs. Ay, wow, Mika concert po itang kanta. concert, wow. In net proceeds po ning concert ay mira siya po kang bahay pag-ibig. Wow. Ayan. Aliway tang pag-ibig manutang ka para kumambala. Aliwa. Bahay pag-ibig, home for the elderly. Pag-ibig ka na, ne. Aliwa po tayo home for the elderly po. Ne, tayo ka, sir. Ako, sir, siguro itong one of my favorite na project ko, sir, itang I Wear Local. Kasi kaya ni sir, kasi since kaya kaming kaya ka talaga, yung paglaban is we support local. Karang SMEs. So, ginawa kami, sir, kay fashion show na sinokais mo na rin produkto na rin kay ring local SMEs tamo. Tapos may fashion, saup-saup, ng kasanting itim, favorite ko kasi sinaup langan, sir. Kaya tapos may kasaup ng karing benta and kay future da may kapag branch out la mga okay. nakatuwaya po. Ingbeto ka rin guest mo, nantaya naman, kuling abang hitla po kanta, may garalya po ka noolin dyan, pag maragul na, nakanya po Angeles. Alilikot ako kaya kasi ni, atatandaan ko yun eh. Balo ko kanita ing Nepo Mall, magpa-concert sa getang parking lot na. Istukom, pupunta ka rin. Aligo. Oh. Pupunta lang ko na tamatin ng imalan. Apo sapatos. Nepo Mart. Kasi balo ko kanta ne, nung ako magkamali, anya kating maglolo ka na ako, pag lolo na ako, darala na ako. Nepo Mall. Pogi ng pogi. Pogi ya talaga yung Sir Jody. Kay, balo ko, di parokya ni Edgar, ne, detang sikat a banda kanita, minadalala rin keng Nepo. Anyang maluwat, pre-pandemic pa po yun niya. Wata, isipan nyo. Mall shows. Sir, mall show. Usually pag anniversary, sir, invite mo na rin yung parokya. Ding dong, sir, invite mo. I-brother ko, sir. Wow. Twin brother. Twin brother. Wala dahil na nabalian. So baka dang aware la rin manalbi na maluwat da ng gagawan ini. Ne? At saka yung kasanti nga na Jody Byrne, itang The Whiff and Poops, itang I Wear Local ne, o po takay happening Nepo Music Festival. Atin lang purpose. Wow. For a cause la. Wow. And anyang balayo ka lang, i-stock na kayo naman. Kasi balo ko, detang kaya katamong local farm to market, ne? Balo ko may dinala naman pwesto. Kaya kayo, ne? Nano na morta, si Olempra. Papanyawp ko talaga. Papanyawp, pero go. Kaya katamong guest ngayon. Nanong ita? Nanong gawa mo ka rin? Bali, mig-gather kami may pong... ngumbira kayo, ne? Merchants, farmers, lalo na po rin kapatid damong Aita. Dinyan nila pong pwesto keng dakwad. Yung muna po manyara kami dapat dalan. Oneng, kasi kaninguran. Okay. Kaya isip mi, itas tanong mo kaya ni Bakang Tagang, nanong panahon makapagtindala. Aita, malalyari po ita weekly, gawa mi na po weekly. Bakang ta po makasawap tamo po kami. Nanong aldo? Maralas po Saturday, Sunday la po. Keng dakwad at Nepo Center. Kareng taga-Angeles. And hanggang iya kayo taga-Angeles, hanggang at Suko Boracay, no bisa ako mamalengki king dakwad, uling. Ali kasi fresh la rin kain. Tsaka direkta la po rin ngabli. Wow, ulit mo na. Ala na ragong middleman. Basta munta na la ka rin. And itang panayan kong senyas, ikit ko ne. Ako po mama ko, magbalik kaya po ng ating malagoy Sir Chito po Ma'am Amy. Dakal kaya po, pisabyan, makaparigil kaya pong Fiesta Ball, kaya pa magbalik na po ning Nano pata. Nano. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Maghahatid ng kasiyahan.
Moira de la Torre. Ay, mali. At papremyo sa inyong mga barangay. Kaya tara na't sumali sa mga palaro at manalo sa pinakamasayang programa kung saan pinangangalagaan mo na ang kalikasan. Dear Mayor, Mag-e-enjoy ka pa. Humanda na sa pagsakay dahil dito, Kayabe Biyahe Ka. 9 ng umaga dito lamang sa CLTV 36. Mapapanood din ang Kayabe Biyahe anumang oras, kahit saan, sa inyong mga gadgets through CLTV 36 app o magpunta sa CLTV 36 Facebook page at CLTV 36 website. CLTV 36, atin to. Maya Baaldo po ke kayo, agkatanda kayong mga Pampangan at albendening ke kaming si Diang Palage, dikil ka rin tradisyon at pamanang kultura, da ke katamo rin minunang Kapampangan. Ako'y Sonia P. Soto, Chairperson ng Sinukuan Festival 2023, amitatag paulinin sipag at kapagalan ng Foundation for Lingap Kapampangan, Inc. o FLKI na may kilala keng lagyong Save Pampanga Movement ang niyang kayakbong nimbolkang pinatubo ketang dekada 90. Pagsilbiya sanang paralan ini bang lalo tayang luguran ing kekatamong kultura. Susulod ding makuled ang malan reng anak, teterak lang sabe-sabe kindalan, yaning abatan, ken sinukuan street dances. Papakiting kay katamong kultura, pati na rin ing katataganda rin Kapampangan kay bating memakbong ning pinatubo. King pa magterak, papakit tayong kay katamong sikanan, ang pong pamisan metong para king progreso ning kay katamong kaluguran na balen. Alben tayo. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga, Pampanga. Magbalik po yung kikatamang programang Nano Patama, kabitin po yung pisabihan mi, pero balo ko excited na kayong abalo pa. Nano yawari ining fiesta balay ni, kapilan niya marapat, nuka rin, ne, ang pong po tatin niyang bayan. Sige, one by one. Ing fiesta ball, kapilan niya, ang pong nukar niya marapat, Amy? Ing Nepo Music Festival po, Malyaria po keng Sabado ang pong Domingo, Uy! October 14 and 15. Malapit na. Malapit na mo, pilan ng tudtud, ne? Pila na mo. And balo ko, bangkit na din, makaparikil niya ini, kayag na naning kapiesta na ning Lanabal, kay Ngangala City, ne? So, adwa yung aldo po yan, October 14 and 15. O rin mag-perform a banda. Yan, eh. Yan. October 14, ninong pasibayang mag-perform, Sir Yan, Chito. sabyan mo pa si Bison. Kaiser, Adi, Al James, The Ones, Sankis Lola, Kio, tsaka Kaiser, DJ Ronpo, and MC Boo. Tang nandin yung patoyo. Tangalang picture, bangat ng kay. Ring local tamo, Ames. Keng local tamo po at po Gabe Pineda, DJ Ron Canlas with MC Kido, ang po pa po ing The Quad Yan, Collective. kay October 15 din. Medyo nostalgic ka po yun eh. Response Cola. So, wala mo, ing sabihin nyo, itong October 13, detang kayanakan. October 15. Detang October 15, detang meging kayanakan. Istoya. Happy nito, sir. Oh, Ay! ay, Kasi magpalit. Mag-throwback yun, sir. Mag-throwback. Ipakailip. Meging niya naman kayanakan. Iluwis Tarok. Anong kapauna na ng giyera. May parikot ko. May parikot ko. Anong kay. Okay. Atin lang ticket. Atin yung ticket ne. Kasi balo yun eh. Kaya ka lang kasi, sabihan da, ating kumbalong mall, sabihan na, buy 3,000 pesos worth of chuchu-chuchu ek-ek, di nanda kayong ticket. Mga nanay ni, tingin kayong ticket? Bali, rank ticket tamo po, atin pong gold ang pong VIP. Golden VIP. Atin lang pong bayad since fundraiser ya po. Fundraiser? Sige, taglos mo, Fundraiser ya po yung Nepo Music Festival as Miss Jenna mentioned nandin atin niya pong purpose. Yeah. Party with the purpose. So, ing ega na ganang net proceeds po ning Nepo Music Festival, miras siya po keng Pisambang Maragul. Itang Holy Rosary Parish Opo. Church. Okay. So, igit po nandin detang presyo da rin ticket. Emi niyo po babasan kasi mga kabala.
nung sabihan mo na, nung sanang peso sa 2 pesos sa amin, yung makabala. Pero map na mo, ing pisambang maragul, ing kaya kayong apiling beneficiary na ning kaya katamong for a cause of concerts. Ing mo muna sir, since ing Pisamban Margol yung piyaka-icon tamo, one of the piyaka-icon kay Angeles City na kailangan ng SAUP. Kasi if tatandaan nyo po niyang earthquake. Nang minayon, Opo, nang minayon. May dakalya po may sira. sira. So ngayon po, sa Sopan Tala po, actually, yung community sa SAUP po for the restoration of Holy Rosary Parish Church po. Kasanting na pala ning para sana. Kahit pa mo, timping comment ni Isa na so excited to support this worthy Ay, cause. naman pala. Salamat, Isa. Ay, Kilala mo itang kayabi ng isa, bali menino. Dalawa. Dalawa, ha? Watch ka rin. Iretang kaya katamong tickets, itang gold, na VIP ang pong nanitang... Dwala. Two-day VIP. Okay. Ating package deal. So, pwede kang one-day ticket, itang gold. Tapos ating VIP for 2 days. Yan. Kung bisala pong mag-attend na Saturday, Sunday, atin tama pong package na bisana namin ticket, milog ka pong adong-adong. Ay, naman. And pati, kaya nita, buo nita. Halimbawa mo, mayaring October 14, alas 3 ng ganing aldo, October 15 na. Hanggang ka rin niya matutod. Mag-camping yan. Mag-camping na. Panaya na ning kaya. Pwede ta? Pwede ta, sir. Ano yung karaguling area? Ano yung estimated crowd? Siyempre, security kasi isipan nyo rin ito eh. Yung estimated mi pong attendees, 10,000 per day. Wow. Per day, 10,000. Per day. Wow, makala. Makanta, lukluk lang, makanta o... Kaya po, atin tama pong event area, standing lang po. Tapos ito pong kitang second part na po, itang activity area, karin po mamangan, karin po Solid na kaman, Sir Chito. Po nang mamangan kang Sir Jody agad. Ali, adwan na nga doma kanya ne. Napon na niya anang matsing malago, taba-tabaan na. Kalawin na ka na ako. Kung yan naman, pamangan na, nakanako ng mga tiro ko, Sir Kasi Chito. mikit ta ka rin, sir. Ikatang Meet up. Sige, Sir Chito, palto nanda ka rin. Sige, Ikang bala ka ako. Sige, sundo mo, Sir Chito. Itakatingaman one area, sir. And do ka rin niya, no ka rin niya. Ita pong venue tamo, kaya niya pong The Park. Ini po itang, if familiar ko po kayong area, kung no ka rin po mag-jogging. Okay. Ita pong kaharapan ni Starbucks, kayong Nepo Center. Okay. At the same kasiping na ni Angeles Electric Office. Okay. At ating pong trivia, Ken, sir. Yan. Buriken. Kasi itang same venue, sir, apin na po itang maging power plant Angeles, naning Rockwell. Karinya mitan. Karinya po may talakad. Pining last event, bayo ya po talaga ng power plant mo. Biyasa na. Binyagan de paing lugar. Mag-happy-happy la pa. Bayo lang manalakad building. And no ka rin la aqua rent tickets. So, na pwedeng asali rent tickets. Rent tickets po atin tamo online nung bisa kayo pong sali online keng ticketmelon.com. Pantunan niya mo po yung Nepo Music Fiestaval. Malilito la po kasi rengalwa. Minsan festival ya pa rin. So, Fiestaval, bakanta po akit ye. Karen po, akit yung lapuren choices. Lalo natin kami pong 50% off promo. So, bisa na, nung sali kayo po, pwede na kayo pong sali ngayon. Hanggang wari ka pilit ng promo yun? Hanggang Friday na. Hanggang Friday na. Ita. Karin talapanal ben eh. Eya 49%. Eya 49.5%. 50%. Discount siya. Oneng, iya 51 mo naman. Po, tabalay 51. 50 ya mo po na. 50 kapit na. Sinobraan ako man. Kaya po, gamitan niya po itang code NMF50 para po mag-activate itang 50% discount. Baloyo. Itatang Luis Tarok, maglalagay. Nandiyan niya pa rin to. Huwag malagay. Magparamdam niya. Baliyot. Ali ka sa Beniaxie. Ay, wow! Morning niya itang Luis Tarok. Nayo ko pa. Anang kay. Yung aking Luis Tarok. Anang Supremo. Mag-party. May pa yung tago niya. Galing. Aliwa ka talaga. Takang Luis. Buri mo siguro mo ko. Sali na kang ticket. Ne. Nabakan taragong kay. Makaswelo ka. Okay. Makanano kanta Jody Bar 10,000 lakano ren tao. Retang lungo bareta ati kay ibang pagbawal o mig-upload kami po kay page me, so sana follow and share or like ya po yung page me, Nepo Music Fiestaval po. Bakanta po, akit yung lapuretang reminders or FAQs at saka ita pong waiver since syempre nung atin pong minor de edad. Okay. Ito po. Sige. Di pong explains, itang 2:1 ratio. 2:1 niya po. Nung
Ako po, minor ko, kay yabe kaya po itatang ko dapat. Kaya katatang mo na ako. Kasi bakit nakaabot. Ay, kabawi ko rin. Yes! 2:1 tamo po. So, 2 kids, 1 adult. Ako na rin tangad ba makanya. Wow. Nung wala naman pong guardian, atin tamo pong waiver na dapat na pong package Okay. upon entry. Guardian po ne. Security guard. Po bala secure. Guardian po. O ine, maragul lang ko tangini. Kasi balo yo ating maragul na festival. Dapat, may rapat na milabasan na panahon. King Clark. May cancel yun ni uling ating threat na ning bagyo. Ini mo kayang festival tamo, rain or shine niya ine, marapat siya. Kay sir, initially sir, rain or shine. Pero definitely safety po ning community priority tam. Timo po, taman nyo lapo na po rin bubong. Ali tayo po tutuloy. Depende ko na anong storm signal Opo, tamo depende niya. po kung Ali, tayo. balo yo. Istong, tiki nening angin, iserchito. Ay, Pinitas. kaya po malaos. Kaya po malaos in concert na. And masaya pa naman medyo mo ating uran-uran bagya. Pero pag atsuna po king peligro na yan, delikado na. Nanong balak kanta, just in case Ating na kayong malating kayong plano na i-reschedule Oo, or sir, in a definitely. future date. Since share ko na rin po, yung vision kasi Kenny is magiya pong every year. Okay. So if ever sir, kung may ka-postponement man, definitely, i-reschedule tayo. Okay. Sige. Oo, may kasanting na pala. At least, ating kayong, itang vision na nitang, kaya kayong gagawa na, amungin ni. Pero aga nakako, di bagawan yun yung, the park, gawan yun yung Power plant. Power plant. Ali po itang power plant, kuryente na, power plant pong mall. Yan po ita. Siguro ating pamurin area kayong identify nung buriye pang isunod. Wapin pala. Ilan ang bala mo no? Pero atin tayo na po, ma'am. Makaredy tayo. Basta around Nepo Center. Around Nepo Center, ya po. To be revealed, Japan. Aliwa. O ngeni, sige. Agkatson pa si Bayo, Sir Chito, Amy, rin kikatam talaga. Guide, ika mag-invite ka, sir. Ika po tating guidelines or reminder. Reminder, sige. And sana po, munta kayo nga, sali kayong ticket syempre. Sali kayong ticket at supportan tayo po yung event tamo since party with the purpose ya po, tamo po magsaya, makasaup tapa po. Ay, nakabayo may sabihin. Putan sali lang ticket. For example, walk-in. Pumunta ka on the Ating spot. walk-in. Atin mo rin po. Okay. Sige. Oning, alanitang 50% off. Kanta na. Nung kay sir, pa-approve tayo. Oy! Lawan tayo. Masika niya sa Ano na nature dito? Kakarog na kanina, Rome. Pakanana akong marakal kay ba't hindi ba 50% kay mismong concert? Sige po. October 14 and 15, pasibayo po, agkatanda kayo kaya pong Nepo Festival. Yapin tayong role ng Sir Chito. Sige po. Ay, malaksa ako yung Sir Chito eh! Kaya! Sir, Botameli 2 na lang. Go, Sir Chito! Sir, ito po. Invite na kayo po na munta, mag-purchase. Actually, purchase, mag-donate actually. Mag-donate. Para po kay Holy Rosary Church. And, Kared ka Yan, dapat. ikaw. Yan kaya kalumawi. Yan, makanta ito. okay po. Wow. So, first time ko po maging artista. At pag second time, yan kami gagana ka. Ito po, invite na kayo po October 14 and 15 kay Nepo Music Festival. Mag-party town po while having a very, very good purpose po para kayong community, para po kayong church, kayong Holy Rosary Church. See you po kayong weekend. Okay. What? So, Yan na. tumagon tamo po, mag-enjoy kayo, ne? Malawat tamong emi kapag tugs. This is it. Join the Nepo Music Festival. October 14 and 15. Ay, anong oras mag-umpisa? Tama ba? Anong oras mag-umpisa? 4 p.m. gates open tana po. Pwede tana pong lungob, mangan, manyalong. 4 p.m. Magsimula na rin po rin front acts tamo. Okay. Hanggang mayari lang ng oras. Estimate tamo, sir, 1 a.m. 1 a.m. October 15. So, nung sali kayo ketang package, October, di, karin na kayo, mandilo. Watagin ako pa yung pagal. Ayan. Okay. Dakala salamat, Sir Chito, Miss Amy, kaya kayo pong oras. At kay masayang kwentuhan kayabing katamo ko pa And Jody ating Burr. masanting apararasan proyekto. Yan. Ko po, mama ko, uling pa magbalik.
i-advance mi na po in concert. Magkanta kami. Magkanta pa. Magkanta kaming Jodiver. Magbalik po ing Nanupata! At ng kanyaman kay Pampanga, Miss ng Kasuelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, tuneng makamis ng papasko. Kabalan! Good news! Mas malino pong mas makulay ng CLTV 36 uling mag-digital na. Manibat October 16. Panalben nyo na rin kaya kayong paboritong CLTV 36 programs kaya kayong digital TV box apong digital TV sets. Tukyan nyo lang mo rin atlong step sa reni. Mumunang step, pilinan niya ing menu. Pangadwa, pilinan niya ing settings. Pangatlo, lalam na ning installation, pilinan niya ing auto-scan o auto-search. Kay Bob, i-add yun ing CLTV 36. Makanyan mo kasaguli. Ganun! Kaya ano ka rin ka man, kayan tabi ing CLTV 36. Pusong makabalik. Maya Paaldo po ke kayo, agkatanda kayong mga Pampangan at albendening ke kaming si Diyang Palage, dikil ka rin tradisyon at pamanang kultura, da ke katamo rin minunang Kapampangan. Ako'y Sonia P. Soto, Chairperson ng Sinukuan Festival 2023, amitatag paulinin sipag at kapagalan ng Foundation for Lingap Kapampangan, Inc. o FLKI na may kilala keng lagyong Save Pampanga Movement anyang kayakbong nimbol kang pinatubo ketang dekada 90. Pagsilbiya sanang paralan ini bang lalo tayang luguran ing kekatamong kultura. Kaya beyeng pukpuk kareng obra sagrada o ecclesiastical arts. Iniing minunang sining na menibatan king manual a pamagpukpuking bakal o metal carving. Keti Pampanga ren taga-apalit ren kilala king pamangawang pukpuk hanggang ngayon. Lawentala ren karelang obra. Bayo ila pamandintang Kenny ren Castilla, biyasa na lakeng metal smithing o pukpuk ren Pilipino. Kanita pa man, may kapangulkul na lareng archaeologist palamuting malabutil gawaking ginto Kinguri Cave, 700 to 200 BC, ang Pumpaking Tadjaw Cave King Palawan, 100 BC to 300 AD. Karaniwan lakareng sinaunang Pilipino, ring metal lareni at ausan dalang ginto for gold at pilak for silver. Kanita pa man, pakamalan na lareng ginto, gagamitan niya mo namang wedding dowry o kaya buwis. 16th century hanggang 18th century anyang pepagawalang pisamban rin Kastilang misyonaryo karen balen, pati rin kasangkapan king simbahan karaniwang gawaking pilak. Oneng ding Filipino kanita, diyang biyasa laking pamangawang kasangkapang ginto, elasan niya king pamagpanday king pilak. Ing pilak kasi, kagad yang mawawala kinang, niya ede masyadong gagamitan kanita. Kareng inchi kapanday da abalo nung makanano ing silversmithing o pamagpanday king pilak. Hanggang eni, deng miyayaliwang gamit pamagpanday, ausan dala pamurin kareng terminong inchik. Linikhada la ring platerong inchik, reng miyayaliwang kasangkapan king simbahan. Deng santo sa puprosesyon, pipiblasan lang ginto o pilak aureola at impukan, rostrilyo, diadema ampong tiara, na ating disenyong mabutiltil. Anyang manyalilang pila kaayadorno para kareng retablo da rin fraile ring mga kwaldang prinsipales, menton lang mas murang pwedeng ipalamuti ring tao king baryo para kareng kapilyada. Makanyan ding inimbento ing paralan, banta makagawa lang pukpuk king tansu. Emo kabud relihiyosong kasangkapan ing gagawan da ring panday kanita. Mga wala mo namang alahas sa ginto ang popang pilak. King Pampanga, magobrala ding sinaunang panday king apalit ang popareng malapit na lugal. Alimbawa, ing baryo na ning Kapalangan, pelagyude king produktuda, ing palang, ing komplemento na ning pukpuk, ing dukit, gagawa naman king Makabebe ang popang Betis.
Ngeni, atin pamurin gagawang pukpuk a kasangkapan king bale, anti mo picture frame, piduka na nalahas ang popang gamit king simbahan. Keraklan kareng aman wandang pukpuk boys, makatok ng laapalit, barangay Sulipan, ang popang San Vicente. King Santo Domingo, Mexico, ating meto nga platero gagawa pa rin pukpuk, Jeric Canlas. Mangawaya pa rin gold ang popang silver-plated na ornamento para karing santo, pati corona da rin local a beauty queen. Bagya-bagya nang mawawalaing tradisyon na iniuling mayobra ang popang mabusisi impa mga wang pukpuk. Anya ditak na lamo rin maglatero ngeni. At inamo rin makina. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Magbalik po yung programang Nano Pata. Kini pong kikatamong studio kasalukuyan at tintamo pong bisita, ne? Live na pong mintaking kikatamong studio. Baka kanitang ayal bending kikatamong programa. Batla po king aliwang bansa. Viewers tala po king aliwang bansa rin kikatamong bisita king at king studio. Yung metong karela po, maralasane pong bisita kini. Ren po, patotala, pakit tana na po, pakit tala rin kay katamong yan. Mag-hi ko pa yan, batla po king land down under. Dito pong misiping Dayan, Christy, Sadsad, Bernarte, ang po po'y Michael Garcia Bernarte. Ito pong kasiping tahan niya po siguro kailangan ni introdusan. Masyado makabalag. Manibat po January siguro. Daramdaman nyo na po lagyo. Siyempre, yung kikatamong pakamalan na City Tourism Investment and Promotion Officer ng San Fernando. Inis Maria Lourdes Carmela Jade Pangilinan. Itamo Carmela na double Elia. O ngayon po, paninay nyo na po siguro kaya katawing question of the week. Ang po rin kaya kayong komento. Basan ta na la po. Yan, oreni na. Laweng nyo na po. Ayan. Nano mo. Go. Nano mo ing pagmaragul ning kaya kayong balen o syudad. Yan, nano kayong komento. Ayan. Ay, anang Prince O'Neil Bao Dabu. Pinukpukan. Aliway tangking apalitin. Wala tang pukpuk products. So palagi ako apin ning aman mo ng pinukpuk din. And talaga namang kaila true Kapampangan artistry la rin, pinukpuk ka rin. Yan nga na namang bienvenido kabubos. Dakal biyasang magmotor maski Eya Karela. Agyuday sa ken ano ya kaya No karon niya rugo balin ini. Ulitan niya po. Calling Philippine National Police. Dakal biyasang magmotor maski Eya Karela agyuday sa ken. No karon po kaya lugal Kapampangan ini. Baka maitende. Sir bienvenido pagmaragol-murko yan ka naman. Ka talaga na. Aldane John Newmol. Dala na masalit. Pag no ka rin niya in lugar ating dala na masalit. Ako balo nung susunuyo kami. Karin kay kayong komento. No ka rin mga ating lugar ating dala masalit. Ni Keti. Sige, i-research tayo pa. And taglus wala mo pong komentuan ding kay kayong question of the week. And siyempre, basan tala po yan kay katang programa. And itangaman man ko, umpisan mo na po ipa-concert. O hindi na po, magkatatapa. Sa Jody Bird, kailangan mag-practice tamo. Wapin. Eto akalingwan, anyang kanako mong sambit lang. Nung ikata, ing maging ing katatawlian. Metulaya ing puso, ing kakong aramdaman. Panayan kong datang ita, kapong sinta. Ikaing ka na kong
sinta. Talaga namang aliwala rin kantang Kapampangan at Sing Malagone, pero bayo tamayari, gambolan tayo pango po yung kikatamong amanong siswan. Dagdagan tala rin amano, kaya kayong gagamitan ng kikatamong Kapampangan Word of the Day. Ayan, Nanuya Jenalu. O yan, yung kaya pong Kapampangan Word of the Day, tagibulag. Nano, dreamlike. Mamalik mata. Itang bala mo, tikong tang mamalik mata ko. Makanya, nalimbawa mo. Igit may lalabas si Ching Pangilinan, alam naman pala. Ay, Ching Pangilinan ta? Ay, aliway, Pia Words back. May tagibulag ka. may malik mata kapit talaga. May tagibulag ka, o yan. May tagibulag kay Jody Vera, dapat kata. Sana po gamitan din nga man. Halimbawa, may tagibulag ya, Patricia, Mamangon Mercado. Panakit na ka nga, Jody Bar, John Lloyd. Ayaw naman ako, John Lloyd. Kay Jinggoy. Senator Jinggoy ni. May yan na po yung metang oras sa pamintalamitam-tam ngayon ng Aldona po ng Merkulis. Go! Abahin niyo kayo mong pasibahin, Jody Bar. Bukas, Aldoning Webis, ako po yung kakayo nga Ching Malago dyan, alumbang parungaw. Alata po atang marap na talaga ako naman po yung Jody Dizon Mercado. Maligwa kami, balang kami po, kaya kayong talaso yung ating pusong makabalin. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga.